Kublai pi baro kini kilong ki kubor bam tagasngi. Palat syah jar saufn rungut kinos kilapan rung kerteng yala di syah kajing thungkam syabar kari India Overseas Job Fair. Kansalong hanong ba shilong ha kasau turik unailar pentip ka menteri ketenat kerkot ke khia ka jela ka kong emprin emlingdo men ha kalai phui turik unaitung. Kalapan pau bakat tu kat ni kiri kilapan pau ya kajing kwa ban aikam bat thungkam ya kinos ki badai na Meghalaya. Kini ki kentup ya ke Japan, United Kingdom, UAE, Germany but Australia. Katkum ke jing ong jongka kadan ru kawe ke company na Singapore ka balapan pau ya ke jingkwa bani shimentalang ha kene ke job fair dan kam banang shwa ka ktien ka thlit jong gite giri. Na ka bentagane ke sarkar jelakan pelun sanpau hajar tingka kawe ke nos na ka benta ka jing hikai. Kenlong hakisor kari India, Delhi, Mumbai, bat Bangalore ya thu ka menteri. Kala pentip ru baga sarkar kan saya soy ya ka memorandum of understanding bat ki company bapher habaong na markam kwa bagi nu kinong shnong ka jela kin ujor baga ni kambiang katai kambiang kim shimkhya ya ki jingdon kam jongi kim ai ya ki jakasa bat ter ka ei katulap bakinos kenyo banra shalayeng ka jingsiu hi kanong hapdeng waypoint sanak tingka hadu arlak tingka shibnai kalau ong haba benrap banalor ka bailut baisep jong ka jakasa bar ka jing pelut ha ka jing hikai pentebin on sakhati no na katulap jongki shim ya kata ka benta lemba jong piki lat pathai kubor bangin don ya ka job fair lani kajing ya kendo jong baro kinos ki bamdon kam don jam lani ki basngo ba kila banyo ka kamai ka bakam he da ka bakilik tray shaki jaka shabari ti kandon ka job fair ha ka sautri khatli biji ha convention center nakaliang ka jongi naka health department but nakaliang jong honorable labor minister ngin Tracy Tom ban pek ba kaniga job fair kalong kababahan na kamta ginong song tingi yawer ni khot snobha ya baro kinos kiba song halakihin klem kam klem jam ban wan ngila dep khot lupa ya ka application na kamta kaniga job fair lemba ka internet but kiba register ban ngi kipoy Rusia jartam tita kamut ba ka don kata ka jingtrang ban yo kam yo jam tinggi kermen ba lemba kani ke lat ke bakin ai na ka skill development ke badai jong ke labor department ngin la ban yarap ya kinong sosno bakin yo ya ka kamai ka kaji ke bakam scan bakin pendon kam ya kata ke skill ke bakila let ban pule nadu license shaneng lada ka de ke BSc nursing du license lada de GNM ki ANM ki ba long term programs tingi yo iru ba lesi ha ka nursing program ru hadin bangala let mga nakaway ka jaka ban let ya ka review ngin pet lada don kam ban pet ya ka curriculum jong kinos namar kinos usually ki shulet ki pule be tik tang ya ka nursing tementa ha ka ni ka global market ka bang yo i le ka jingple jong ka yaw ka hat sa ka perthai bro ko way kapan iba lesi ngi de bendon compulsory language coaching bu tengkan tang manik sa South India ru lada film nang ya ke local dialect ka bahai pi namar ka Tamil lane ka Kannada lane ka Malayali ka long compulsory lada pikwa manik police pikwa literature ke jaka tingim kren tang ya ki nursing ya ki language skill jung ki nos shabari even inside the country tingi don kampan pet ye gini ki changes ki bangi don kam ban lam lada pikwa ban ai kam ai jam lani ban play ya kalat kalenti ya ki breu ki basong ha ka jela jungi ki balade training kum ka nursing Iba kumlakan di Minister Gudun Bron jungi juga di department la pensai fi kuntu tendai nakalian ka jungi kunga labor department ka jungi don bentalang akan ka fair lomba ke labor department hi ke department ni ke bagi pet ke mentaka ai ka maja ke di kita ke
Teknik kafe mukhlai small minister mentan kalong koi kafe kaba kanang kajipli lapli nakam kita kinas bapa makin tri sabah te nakaliang kajungi kungka pan mendu nakalibat pan mengi kungka government ngong ipi kibabon bhati unemployed youth muta kanika jela kajungi te kare kambam jungi kungka government ya kabun krisan min wala ti babunun aijam iki te hon mi taksni kade batka nursing habai de batka nursing tendre kumbong ipi midang wat kila dimati nirang explore kiwi option ya kabun pesi bede bat kiwi kita la bende kumbala place home ne la bende ke transport de ngono kan dia ngono bertalu te ni nak department ni ya isangkat bala te krimen bakane ka job fair kabun selong south kan long ke ba kan long ke job ya kan ta ka jela juni